No, Kumasi treaty you saying. Oh, Kumasi na dey say na me bisasa da be na besan ko Kumasi. Enti mo kan se ka dey no na am so can dey ho no mo so oh, say dey mo gigi ya so yi. Captain, say dey am so be no. Amen. Amen no. Amen no. I'm saying you boy hwe bibia bo ama no nya bibia no. And also be titi say bibi hwe am say dey. O say etwo. O say na ni apotwe say I'm going to Kumasi money aje fine. Oh, we hoye guy. Ada, mame ka se me na monster Sarpomaa. They no go far. Apre story no. Apre story never na. Arrange ba ko be gina ho. Ena wo mo ka kwan na sem no. Wo mo reporter no ba no. Wa me ka se e kwan no kura contractor so. We try me hear speaker na Sarpomaa ni masisa. Say oh sister. Ehamio. How? Ehamia until say contractor ne ba ebe kasa ye ni mekomato me yem. She said that no more share story. Me anka san crofo na share story ne ma me no. Me kra na nka me pa me ye do picture ka ono wa trend. Ha me pa contractor ne be kasa na me si me da nyame ase. E na nana ma me fa kwanya we so na me na wo ne Kofi Asante ne titi ne tago ase. Said ye munya abotre wo story ne ho ye ma me no. Mo mama kuma to me yem. Oh, ntena how? Oh, we ha me. Peja won sa custom here there. Hey, who? I sure na dey say. We ni abra o bompa. We can any press no. Oh, I never have. All right, Donald Trump went to CNN. Oh, I saw my end. Eh, afatra. It's CNN. Story better mo koye. Yeah, I see publications so me fan ho ni na na for. Bra mefe. Then cross straight. Sarpomaa ka story back. Nana aka 2 set 3 but then me back. Okay. And then me Kaase Wood Village. Okay. Story no. Nana me da se yakọ Kumasi na ba so no. Niam aye de ba aye ne de. Sokoban na Kaase. Sokoban me call Sokoban so. Okay. Nti no ne de ne be ya another day. All right. Na me ka Kaase Wood Village story. Nana ye nya ne nti o se yakọ Kumasi no. Enkrofo na efrefre yen se mombra ha enti no efie da ne kra mpo na ye be ya ba no ba akokọ ne biem san ba ya se oh mo anya ma ha se ye na me ne driver Richard 2 ka ne ekọ ye ne nana kọ na ye ekọ no ye nru ba bi ana ye se ye ekọ no so na wo se ye san ye chi ana se ye ba stop e wo ho no ma ne nya ne se wo kwa Karo Junction wo di free ho no ma ekọ no company se wo kwan ne so nyina ye company sa akese ye bodin a obi anim sa company so wo mo kwan a wo mo nam so ho no mo no enye asam keto na ho no mo na eya Asokwa constituency wona bo Patricia Apiaje na bato empeso aso na omo kwan no de na say ye the video we sent to so a Ubehu se baby a contractor ne kan se wo maye apre honomo no ubehu se yampa se sanity de anche se apre honomo no o maye bi se ubehu apre ho se honomo eye asphalt kwan no eyade a enye ache se enya asam keto na cars ni dru honomo a cars ni bi etime chia nkasa bola cars yi abobo ye omo se sa bola yi yo bedru honomo bia no where Kaase Wood Village? Kaase Wood Village ai Kasa ntia Kaase Wood Village. Na Debbie. Nana say ya na. Kumasi kwan na ya asphalt. Nana enya no creda. Ada Kaase ho nka Kumasi ho. Asokwa constituency. What say? Where Asokwa constituency? Ana ya kwa hifa na ne ye wo no. Asokwa ne ye wo. Asokwa ne ye wo no. Eho ya Asokwa ya so. Asokwa na ne ye wo no. Nti ba bia ne ye wo no kwa bi ni. Debbie, eho nya Asokwa. Nana Asokwa bia ko afem wo no. Akuma FM yaso. Because we be people's assembly. No. Not all. Baby, Who amakom asie. Part of Forikrom constituency. I saw you Kumasi champion. I say. And how can Asokwa ho? Hanum say e kan Asokwa ho. A shoe factory, jute factory no. Ni nyina e wo no. Jute dey anyway na. Jute factory, jute. Jute. Nana say ya na we so contractor wo so ana ha na bola na wie gum no esi wo mani enya ne fault nana uduru ho no mo a de as cha say wutimi twa mu sample ana cha say wo experience ne pa na say
said your quine no asi aye no nti bola for no say ya na ewe wo mo achi ente na ye gina ho no ma wo kwa na nipa ne ho so na chese na shiriya wo shiriye Africa ne so etieti ateche no mudwa ne koye na nya asem ketwa na wo drivers na wo passengers obi edu ho no wo se Akoma FM onu TV car park wo ho no no wanya hu pe no obi madam ye pa cha wo yenim se mo no mo kam betie mo nkama e wai ne ya ka kwan we hu asem saa honorable Patricia PJ onfi yan krampo nti apoma cha wo ama yi school bus be twam akwada ba ko ewom. I said, sister, please tell the government to come and construct our road for us. Why not? If I was seeing Gumi, so school bus. What's school bus? More cabrofo cranka. Men see us here. Say, drivers, and some motion videos near. Passengers, drivers, or be bedroom one movie, and no way in sa, no work as no way in sa, no work as not produce and patch or many driver back home, Eddie combo. Many driver back who Eddie commenting patch or bonny video no. Emma na yentie ne nsamo o kan ye enti ne senya musha we eye kro ni mupi eye kro mupi enya se kro na jabi ana se nwura mu baabi kro ni mupi senya na situation no ete e wo honom enti na honom kakra bi ne traffic nyina ti meche wo honom yes na we die ni Akuma-Kaase Asokwa Akoma-Kaase na asakwa ye chiri Asokwa Akoma achi honom baabi a enhyada enwa That's Akua-Kaase a udru Asokwa interchange na na chese wo ko brewery udru brewery pepepa na Kaase okay brewery cry no a part of Kaase no less than 1 kilometer bibi ni say na be asembe nkurani hwe driver otimi se ne pepa asembe nkurani bola foi a ye blame wo no enye wo mo a ekwa no enye de bia o so bola referee Ashtown ofori krom ni edi o matem se o ma hade no mo de bola na ba be gu nsuom ekwa no enye ni nti wo ba mo ntimo nka ne ti